MS Word footnote footnote kihel vel ding dan vak enitino jihi July 15 ahi July 15 16 kha footnote of lo ji ka chop kan mo hi 17 oma 17 ahi zo phale ji 18 ahi footnote anei chi tu ji ile 18 in footnote oma in footnote om kita azole footnote teu hi en leo chen ji 15 a he 1 and 2 1 to 2 kipan 1 le 2 kipan azek chama sa pen hi jiga ma ha 1 le 2 kipan ai le 17 July 17 a hi footnote to hong ki zom kit ji 3 4 5 3 4 5 mo ti ha ki zom to pek ai wa ji ki zom loading a continuous loading a i bolding o hi azole footnote te hi a chapter tina chapter last endnote convert di i chu bol di dan chu ama sa pena chu a page break bol nga he hi layout hin chi le chin layout achunga hi layout azole page break ding azo phale page break jite la ka hi next page pen hi select de next page insert a section break and start the new section on the next page mo footnote kha chapter tina footnote chum cheat ding le endnote chum cheat ding idoi ji ka page break kha mat te ngai he ji ka chen ta he page break cursor te hi koya break next page aji he ta ka he a page ki break chat tina he a footnote kha ta hi ki continue na lai le dan le setting khat ung bol le hin ta ka hi 1 ong ki pan chat ding ta chu 15 ji chapter a he azale ta ka hin le ta hi le 18 July 18 hi break next page break kit ma ha page break i bol te ngai cha tu hi page break bol zo ta tu hi July 15 a hi 1 le 2 ma 1 le 2 chau footnote ne ji te hi alasa endnote bang ti koiding hem itire ta hi select de right click le la phale convert to endnote bol le hin alas pen a di ji le aji chu setting khat ki bol hemil ki bol nai lo hi ji ga ji alas pen ta hin alas pen ji ga chu convert to footnote bol ki tino tu hi setting khat bol ding chu ta hin select ngai lo ta hi cursor khoi tak pen koi le chun le kho lo ta hi koi lang right click le chun note option ma note option a hin footnote kha ki continue hi ji kha ta ka hi footnote ta hi numbering hi continuous ki ti restart each section mo dana section page break i bol na ji khale ji hi ai cha restart each section we click de as a apply changes to whole document ma apply bol le hin tu hi a page a chapter tina a footnote khale ki continue talo de number footnote number ki continue talo de ama number 17 a kha 1 ang ki paning ta di ta hin 1 a ki panei ta cha
wana ki panta tu hin tu hi endnote kha endnote khan endnote siam kidning in bolding bang itlein convert to endnote ball len bangol ngum dia kele ka thiam nai pu convert to endnote convert to endnote takin dik lo last pen na lai last pen na lai le kho lo takin last pen na lai ta hi ti gun bol tu note option a lut kiding tu endnote hita na footnote he tu endnote end of document kiti hi end of section end of section a they convert change di end of section a change ding also numbering hi continuous hilau di restart each section hi kit tadi endnote a kha dana kha chu footnote a he footnote a tu hi zile this section cho hilau whole section a whole document a tu hi en leo chun 15 kha 15 a endnote kha taka hi 15 chapter top na tai cha chapter top na ta ale taka hi iud le endnotes dizik thei ta cha endnotes hi selecting ud le ball ta koiding ud le size 12 vela koidi ale ji line hi idoi le la koiden hi tin idoi lo khak a hi le line suk beiding dan hi mang digol ta kha ji separator line suk beiding dan chu view a chi di zo pha le draft a chi ding draft a chi le chun reference draft a chi zo pha le reference a chi kit di zo pha le show note make le chun jing pot dok ding zo pha le view endnote make le chun okay le chun taka hi endnote khang kit king dog data cha taka hi select le chun endnote separator g line hi select de zo pha le delete make de ji ki chai zo ji page pa ngai habang wol chi ki ding hem tile taka hi print layout hi make le chun ya pa ngai kha tu hi align khale beta tu hi endnote hi spacing bangola setting hem tile selecting zo pha le paragraph le kilo mai lo le style mai the paragraph click ma sai tu paragraph je spacing hi taking na don't add space between paragraph of the same style tivel taki line spacing hoile single tivel line 1.5 tile chun takin a preview le chat di double at least tivel exactly multiply 1.5 in ko hitino okay len 1.5 ni chela doi lo hi le select kiding select lo hi thei dia select lo le hi thei le kilo 1.5 single ko hitino before hi single tin ko le anal tai la tigola chu ji chapter 15 ka hi zo pha le chapter 17 chu chapter 17 hi tigole footnote wana ki panta dan setting i bol ka apply setting apply jing hawana ki panta ki continue to loi cha masa kha chu 3 ki continue hi tu 1 ki continue ji hi footnote convert kit di tigolin select lawin tigolin bol le hin ji pakhat chok kha ki convert ding e cha ji ka chu
select đi lên ạ gì mang khát xì a footnote xì khá selecting change chưa change to selecting do pa le convert to endnote thì là hiện tại hiện chapter 17 à top na kit ai ta cho chapter 17 top na kit ta chapter 17 top na ta ele ki kak ta lo sak le nani bo thì endnote yu le endnotes gì ule bold sak ding ule font lit sak ding kak ta lo sak le tak hi space backspace make thì mày giờ lại ra là spacing cả đi bỏ lút kỹ là paragraph spacing 1.5 mà tí nghe chưa giờ 18 na khá lệ footnote select kit ding chẳng hay tay mà select ding rồi phải là convert ding endnote ta cái ule endnotes kit đi cái select ding bold 12 vel coi đi gì các ta là được paragraph 1.5 cái goal chơi chưa cái này cái thiam back bộ cái zil.com hall.com thì mấy đá này chứ thu people cái sao thiam rồi đấy tâm pim đi của ai lẽ